السلام علیکم میر کلات دیوان محترمہ نو ایج واجہ علی زامرانی بے راھیں منزل مشکتے فوچی عدیث چونڈ گلاشیں وانام سارجن گزابیک گورا ور وڑے سزا ہستت بل آئی ورا درگباس کناگ نیستت درست رنگ روٹان چگزابیک پروسپیکس من بلا شکری گت من نام سارجن گزابی کے گروپا ہور نبوتا پریٹ دورانا یک سپاہی دست پشتا دیما یک پارگی نشتن سارجن گزابیک سپاہی سک باز سزا دا سارجن گزابی کا سپاہی سک باز سزا دا اور دیگر روچا پدا سپاہی پاد دست پریٹ بعد پشت دیما یک پارگی تو سارجن کے توڑسا نشتن سارجن گزابیک لٹ کی بغل چیرایت امی لٹ سپاہی لاپی گوت کتو دیگه یک استاف سارجن کی توار کرد که برو یک ساده وڑی ویری بیار استاف سارجن تا بارگی ویری عورت سارجن گزابی کی آرڈر داد سارجن گزابی کا آرڈر داد سپاہی دستا گندومی سپاہی دستا بند گو استاف سارجن تا ویرو زورت یک سری سپاہی دستا و دستا داتو و دومی سرا آدر سپاہی دستی دات سارجن گزابی کا استاف سارجن کی آرڈر دات کہ ایشان سے قطار درکنو دیم لینا رویا سپرما تاکہ ایشان دست پاد یک پارگی رویا ہیل نکنن ویرش مکم ایشان می لینا رویا سپرما رندا فشکش پرما دو سے روز سے پیکار ہمیں نابودی سپاہین ٹریننگ دیگن دو سے روز کی کار میں ٹریننگ دین سپاہین ٹریننگ دیگن سیمی صوبہ سارجن گزابی کا ہر سپاہی 10 سپاہی بستگتے یک پارگی نشتے نیاتکن استاف سارجن گزابی کی ورا را داتو آیا حال دات کہ اس سپاہی نہ دستی نہ پادی ردن دس پاد ردن نہ پاد سارجن گزابی کے چبگرہ چیرا لٹی کاشتو مسپاہی گردنا کاشت سپاہی چدرد توسا هیچی نگوشت بله دل تا نواش بود که این چوک سپاهیان تا سارجن تا بی عزت کو
بیزت کو تو دومی سارجن گزابی کا ہر چکے دپگی آت اسپائی گوشتی میں سپاہی اوپار کو کہ جلال سلطان فوجیں جلال سلطان آرڈر سارجنٹ ایوارڈ بکن کیمپ تہا درست شہی بوتن سارجن گزابیک اچ گروپ سپاہی لگ جاتا گو اکل داتا بلے ہمیں سپاہی حلق مردون بعض بڑھتی بوتا گتا ہمیں کیمپ تھے اور یا کہ ہمیں گپ آیات کہ مروچی شمی حلق سپاہی سارجن گزابی کا 10 لٹ وارتا یہ حلق مردمہ ایک گپ ذاتی زور تو وتی ہمیں حلق سپاہی وتی گورا لوٹائیں وط موتا شور فلاش کو کہ سارجنٹ گزابی کا سپاہی بیرا گرین سارجن گزابی کا ہمیں چوکلٹ جنین سری پسواسا پر میں بھی یہ بار دوسرے کیپا شنگ بوت ایک اپ می گروپ اسٹاف سارجنٹ ریحان گوشان کاپت ادی چونڈی پروانا نو آدھگے ادامے مشکتے فوجی توجہ کرے ایک اپ میں گروپ اسٹاف سارجنٹ ریحان گوشان کاپت اسٹاف سارجنٹ ریحانہ نہ لوٹے کہ ادا یک راجی دشمنی چیز بیت آئی ہما شپا میجر حال دا تو میجر کرنل گپ جت کہ کہیں پہ سپاہیاں شور کو تک سارجن گزابی کا بجنند کرنل اما شپا سارجنٹ گزابی کا لوٹائیں تو آرڈر داد کہ باند صوب تو ڈیوٹی مرو ساعت 9 منی کارگے سے بیاؤ کرنل گو میجر گوشت کہ باند توت برو سپاہیان سرپت بکن شور مکنند کہ پوج تہا شور کنک سکیں جرمے ایدگی صوبہ میجر درستے سپاہیان پریٹ میدان جا موچ کو تو میجر گپا لگے اور اسٹاف سارجنٹ ریحانہ میجر گپا میں بلوچی تارین تو سپاہی سرپت کو میجر گپا سپاہی سرت بوتے سارجن گزابی کرنل کارگسا شو تو کرنل لاتے حقل لاب رند سارجنٹ کمی نرمود امیدواران لاتے سپاہی ٹریننگ راز بوت ایشیش بار کوت گروپش کوت کیپا رادا لاتے سرالا رادا لاتے ہدہدہ کیپا راجدہ لاتے رسیلے کیپا راجدہ لاتے
نزدیک ہے پر راہ داد ہمیں ٹریننگ درگتا مشپا ساعتی اردو روما اردو گپ جدہ یاد گیت روسانی کے چپریٹا علاج بوتا اردو رومنے حرف اول حرفوں نوشتو کود کو نوشتو کود کو ادگے سنگتان چا ایشانی مانا ادگے سنگتان چی ایشانی مانا جوز کتن تا ٹریننگ ہداسیا موتی نام و لمبر نوشت کنگا سکتو اردو رومنے حرف یاد کوتے او منی دل یا کارمانی واحد چیز بو کہ انگریزی وارگا لکھگا بزانا وانگو لکھگا بزانا او ہمیں ہاتھ مشرف و روش ہمیں انگریزی حرفاں یاد کنگا لگتا اردو گپ جتک اجھمی استاد گورا کمی یاد ہو گیا تو کم اردو سرپدیاں بوتا ہمیں دوران لاتے نوک بھرتی بوتگی بلوچ آت کو میں ٹریننگ ہلاز مارش گروپ کورتو باہر کورتو کیمپاں راہ دا میں نظوان واجہ عبدالغفور دیور خاص کون ملائیں اسے پیٹ پاہم دا بس سے